د چارچوبê wan navên ku Wezareta Bazirganiya Iraqê dayine diyarkirin li her sê parêzgehên herêmê ew ên ku ne hawlatiyên Iraqê û ahên xarnê werdigirin, li parêzgeha Duhokê 6539 nav hene ku ahên xarnê werdigirin bêyî ku xûcihên Başûrê Kurdistanê bin. Rêveberê rêkxistina pilêtên ahên xarnê li Duhokê jî dibêje ev nav yên wan hawlatiyên Başûrê Kurdistanê ne ew ên ku navbera sala 1970-1975 aware bûyne welatê Tirkiya. Di gel da çavdêrekî siyasî jî xuya dike ku rênmayî ji layê Parta Destsaladar ve li parêzgeha Duhokê li sala 2006 hatîne kirin bû diriskirina pilêtên ahên xarnê bû Kurdên Bakurî. ملفك كامل 1900 هيك فيتاتينا تومار كرن وهيك كحكمتها هرم هان إدارة بارزقها هادوك هان تموينامه يادوك بيتانيا هفلير هاني سليماني ما علاقة في بابتينيها هذا بابتك قرداي هنجي بحكمتها مركزي قال منظماتها. بس قالوا كان ياسم يعني مثلا البيت شبابنا اگر ام دقت بکن ال 2006 وهيفا بفرمي بروسكاكا فرمي سروكي بار ديمقراطي كردستان البانج السنة دا صلاداريا في سلوري هاد بيكرن ك الريب يانجي رقص نامه بو خلكنين با كور بندرس كرن ك او هنجي اجار بهر هالبجاتنا 2005 وبردوام Endamekî civata parêzgeha Duhokê jî dibêje ku dana pilêtên ahên xarnê bi welatiyên Bakurê Kurdistanê meremên siyasiyên Parta Destsaladar di pişt da hene û li demê helbijartina mifay li dengên wan werdigirin. وافكار تتكين عادة بر هندك بابت السياسي وبابت هالبجرتنا چونكي اف رجا هندا مازنا يا وان حساسات آمار هرم كردستان ده معناه اف دنگي خوج الهرم كردستان ده يقينا او جهات اف ناف بو تمار كيرين وان في ارزاق دنه معناه او استفاده جد كان بو Jibilî aliyên yasayî di wergirtina ahên xarnê ji layê welatiyên nexelkî Herêma Kurdistanê ve rexne û têbîniyên çavdêrên siyasî jî hene li ser wê çendê ku Parta Destsaladar li parêzgeha Duhokê mifay ji dengên wan kesan werdigirin di demê helbijartinan da. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.